bakonja umukama aho muri kumanitse n'izisi inema y'Imana ibe mu mitima yacu ikwiriye rwose. Ndabaye ikaze muri mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Turi ku gicaniro cya 10:00, turi mu izamu hagati ya 9:00 na 12:00. Imana ibishimire rwose, Imana inezereze ubuzima bwanyu, Imana ibarinde kubabara, Imana ibagurire imbibi, Imana ibatere iteka, Imana ibateturure mu makuba y'ubwoko bwose. Uwiteka bishimire, Uwiteka bahaze ibyiza byose mukeneye. Amaraso ya Kristo atwikire twebwe ubwoko bw'Imana kugira ngo twereke mu byo dukora byose kandi dutabagwe mu makuba yose ahanamiye ubuzima bwacu. Ndasenze ububasha bwa mutima mwanda butoyeko kugira ngo umutsenzi utubere uw'umugisha, uyu munsi utubere ubudahangarwa. Iri zamu murazi neza ko ari zamu ryo kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu. Uyu munsi ni igenekerezo rya 8, bisigura ko muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 iyi minsi 8 yonyine tumaze kwinjoyinga, namwe n'umunani ntibirakomera. Nta mpamvu utakwinurukira Imana kubera uriya hari icyo yakoze kugira ngo ubeho neza. Uriya hari icyo Imana yakoze kugira ngo ubeho uhiriwe, ukomeye, wakize ibikomeretsa umutima wawe. Ndasabye ugire umutima w'ubukengurutse, ugire umutima ushima Imana, niho gukongerwa no mu bikurikira. Muti tuganire koke. Ubundi uyu munsi ni umunsi w'ukugorobeza ufise ibyishimo, ariko kimwe mu bintu bishobora kubera inama abakristo bikababuza kunezererwa n'imigisha n'amasezerano basezeraniwe ni imyuka mibi, ni ingeso mbi, ni ibyaha, ni imico mibi. Niyo mpamvu Imana imbere y'uko umunyisirayeli yinjira muri Kanani, Imana yamuciye amahane. Imana yabwiye ibyo bihugu ntuzobirabe byiza, kandi twarabonye ko ibyo bihugu bigereranya imico mibi 7 isesema Imana, bigatuma Imana ituranura. Mwene Sirake yatubwiye kare mu izamu rya 6 ngo nimurebe igisesema Imana cyose. Twarabonye muri iyo myuka 7, uwa mbere wagira ubwasha, uwa kabiri abaperezi, uwa gatatu abakanahani, uwa kane abemori, uwa gatanu abayebusi. Uyu munsi tugomba tuganire ku bayivu. Uyu mwuka w'abayivu nimutawusenyura mu buzima bwanyu, nimugiye kurarama, nimugiye kwerekwa. Ubundi iyi ni myuka 7 yugarije ikirere cyiza cyane. Iyi ni myuka 7 izinga inyenyeri zacu z'ibyiza n'ibyishimo. Iyi ni myuka 7 yirukana Imana kuza kudutabara. Hosea yaravuze mu kigabane cya 5 umurongo wa 15 ngo ngiye kwigerura nigiye, ngo nibakubitwa n'amakuba ngo bazoheza banondere, naje nibandondera ngo nzobumva nze kubatabara. Iyi myuka 7 rero irirukana Imana umutabazi w'ubuzima bwacu, tugasigara twigwanaho. Mutumva
w'abahevi ukora gutse. Mwibuke ko tukiri mu gitabo cy'amategeko indwi, usigaje umunsi umwe wenyine tuzaba tubisozereye. Tuzaba turengere twuguruza ikirere cyiza dushingiye ku muntu kugira ngo iri somo ryacu rigire ishingiro. Ko n'Imana mu byateye akanyamuneza umutima wayo n'umuntu, naho n'ibindi yabiremanye agaciro. Ubundi umuhevi yari igihugu cy'abahevi Hiviti ni kimwe mu bihugu indwi Imana yategetse Abisirayeli kwemera yuko bashinga imizi birukana icyo gihugu kandi bashyiramo ububasha n'ubwiru bwo kubikora. Aho ni mu gitabo cy'amategeko cya gutegeka cyangwa ibyageze igabane kimwe ureka umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ndashaka rero uyu munsi turabe ingene igihugu ko natwe igihugu, turabe ingene uyu mucamo tuwuhuza n'ubuzima bw'umukristo w'uno munsi, twese twimire icyo cyonyi kidutandukanya n'ububasha bwa rudasonga. Inyigisho wakura muri iri zambo ni inyigisho yo gufasha kugura ikirere cyiza ku buzima bwawe. Iravuga ko abahevi basigura uburyarya n'ubwiyorobezi. Numara kumva impamvu Imana yabaranduye ikabasubiriza nawe yishimye, ujye umenya ko niba uyu mwuka ukuranga nawe izokuranura igusubiriza. Uzoresha bakurongore, ureshe harongorwa abantu, wubake byara abantu, abandi ziguma wizisambuwe. Uyu mwuka uragisibije, mwumve tuwuganireko. Umwe wese awurandure kubwiwe ruhande, tubone gutuza mu buzima bw'abakristo. Ubundi abahevi mu mateka yabo bari igihugu kimwe mu bihugu byari bigize ako karere Imana yahaye Isirayeli. Babana n'Abanyisirayeli imbere y'uko Imana ibaha igihugu cy'Abakanahani. Bari barangwa n'ubwenge bwinshi cyane, ariko buri mu buryarya. Werutse turiko turiga igitabo cya Yosuwa, twarabonye ingene Yosuwa mu kigabane c'icenda bigize nk'abavuye kure kugira ngo babeho hamwe n'Abisirayeli, ariko bariko barabesha. Kwari kugira ngo barabe uko babonyaga ububasha, ubutunzi n'ibigwanisha Abanyisirayeli biciye mu kubiyorobekako. Aba ni bamwe bakwinjirira mu buzima ugasanga babaye ibyawe byose, kandi ku by'ukuri batagusabye, mutaguhanye, ahubwo baciye bugufi bakaguhenda hino. Nuvuga ko bameze nk'imbeba. Imbeba mu kukurya, abamaze kuribwa n'imbeba iraguhuha. Nabo bakwereka urukundo, bakwereka ibyo bashoboye, bakubwira ubwiza bwawe. Ani bandi bakubwira ngo uraberewe, bashaka ko bagusambura, bashaka ko bakubwidira. Abandi bakubwira, kandi uyu munsi nasanze bari no mu bakomeye. Abahivi ni abantu cyane bo kurwanya, mukirukana muhereye muri mwebwe nyine indani. Aba bateye amahane muri Isirayeli gushikaho uko kuntu bahenze Yosuwe. Yosuwe yase kurenga ku isezerano agira bice, Imana yamubwira ngo niwe wasamaye bareke. Yosuwe agera ku rwego
yananiwe nuko hari n'umwana wiwe usigara ku ngoma kandi yavuze ngo je n'inzu yanjye ukurikiye Uwiteka asiga igihugu kiri imfubyi kubera yari yamaze kubona ko binjira baza batwara ikigwanisho kimwe kimwe agikura ku bicaniro kuko umwami wa mbere yaherekeje yakurikiye Yozuwe yabaye Sawuli ngo yinjira ku ntwaro atankota n'imwe isigaye kiretse iyo Sawuli ya Yonatani. Sawuli agomba kubica ahubwo ntiyagomye yarabishe. Imana irababara ko yabwirizwa kugira ubundi bwenge. Sawuli murati ko yasubiriwe na Dawudi abona inzara ukwizigwa kw'abantu. Imana agiye kubisenga ayibaza impamvu Isiraheli babaye iramubwira ngo Sawuli yishe abagibiya yishemo ati amaze kubica yabajije ubwenge bwawe genda babaze icyo bakeneye icyo akubwira n'ugikora ntabwo inzara muri Isiraheli. So n'abantu badusumye ubwenge na strategy zo gukora ku buryo bugashaka kugukubita hasi kandi agutandukanye n'Imana yawe kandi ugahorana igisogoro kibi n'iminaniro mu buzima bwawe. Abantu uyu munsi bakunda kugaragarira mu rukundo no mu butunzi bugaragara. Abayiviyo ni babi cyane mu mateka yabo. Icya kabiri, ingendo yabo iyo bishushanyije. Abayivi bahagarariye uburyarya, bahagarariye ukwiyoberanya, bahagarariye uguca ubwenge ku isi, bahagarariye kubeshabesha kuryoshya kugira ngo yugurure inzira zo guprofita mugenzi we. Abayivi uyu munsi baruzuye mu bakobwa, abayivi uyu munsi baruzuye mu basore. Abashaka inzira yuko yimara kabiri, yuko yishikira ku byo ashaka, ayubona ko atokurongora ngabo napfuye kuko nagutakaje nyina w'abana banje atazi ko azona bafite. Abantu bafise umwuka nabo kwinuka, nawe ufise umwuka uri mu rwego rwo kwinuka, uri njyanye, uriyoberanye, uriyurobeka, urabeshe, uvuga kuri kuraduga uri kuramanuka, uvuga kuri iburyo uri kubavu. Gatatu, nk'abakristo b'uyu munsi turakeneye kwerekana ishusho y'ukuri. Uko turi akaba ariko abantu batora. Tukagira umutima wegereye Imana, kuko umutima uri kure y'Imana aya manyanga uba ushoboye kuyakora. Yesu Kristo muri Matayo 23:28, Matayo 23:28 yavuze ngo namwebwe bigaragara ko muri intungane imbere y'abantu bose, ngo ariko imbere mu mitima yanyu huzuye y'uburyarya n'ubugome. Abo nibo bayoboye Kristo, abo nibo bayoboye aba Kristo. Namwe mbibabwira narabonye ko mwagize komantere nyinshi, kasi nzotinya kubabwira ko niba hari umurozi muzoho n'umuntu aserukira Imana, ndavuga umuyobozi w'umutima, yaba uwebeye Imana cyangwa pasiteri, ugaca usanga ni n'umufana w'umugambwe runaka, simbaye inama uri kunyushya kamugiye kwidaho, naho ingoma z'abami babiri n'igikunda, kuko hari igihe umutegetsi ahari azohisha umugisha nabo bayimana noneho si hari igihe niko biri.
ugaca usanga ni patiri, ni pasiteri, ni musenyeri, ni bishop, ni karidinali. Ku mugambwe w'ubutegetsi ari umugambwe runaka, nawe afana umugambwe runaka. No? Gusa gusabira no guhesha umugisha umugambwe uri ku butegetsi, urya ni umugisha wacu. Uko n'Imana yimika bamika imugororwa, imaze kumwimika ntibikeneye guhura n'amarangamutima yawe. Tamabwije ukuri, Imana ni bogego. Sindi kubahenda, tushobora kuba umupolitisiyani wongera ukinena politike mu gihugu neba. Niyo mpamvu ikigabane cya 6 cy'igitabo cy'ubuhanuzi bwa Isaya atangurwa n'itangazo ryo kubika umwaka umwami Imana yica umwami Uziya yamuhoye. Izaranura Uziya akaba mu giharawe, akaba niwe yamugize umwanditsi w'amategeko. Mwibuka ko mu gitabo cy'inkuru nziza ya Yesu Kristo cyane hano mu kigabane cya 3 aravuga amakuru yo ku mugoroba wo guhura kwa Yesu Kristo na Nikodemu, yavuye abumwe muri babiri bamushinguranye iteka. Icyari cyabujije Nikodemu wabona Kristo akavugira Kristo yari amategeko y'Abayuda. Yagize ubwenge bwo kwiyomba ku mugoroba, gusa ubwirunzi yaragiye kumenya ukuri. Yabaye na Namani, isengesho yagize amaze gukira imibembe, yavuze ngo umwami ntuzomore kubavuga amajyana, ntwari umufuko w'Isirayeli, nzovugamo mfukamye ku butaka bw'Isirayeli. Icyo nicyo ukavuga mu kigabane cya 19, nicyo cyabujije Zabi kuba muremure nk'abandi, wari mugufi cyane kugira abone Kristo banje kurira igiti. Nawe uri igiti ko wabyutse kuri Izamu muri iki kiguguruzi kigeza ku buzima bwacu, muri iki kirere cya iki gicaniro cy'inama cyo gusaba Imana wegurire ikirere cyiza ku buzima bwacu. Mwirinde ubujyane, mwakirire ishuri risomo y'inyigisho kuri mwebwe abakristo, kuko uburyarya burasigura kwerekana ishusho y'ukwemera Imana cyangwa kubaha Imana cyangwa kwizera mu kintu runaka, ariko umutima wawe uri kure y'icyo kintu kandi uri kure y'Imana. Uvuga ego mu kibanza cyawe, ukavuga oya mu kibanza cya yego, ukavuga sinabizi mu kibanza cy'ubwugirane. Ndashaka tuganire ku bimenyetso bimwe bimwe bigaragaza umutima w'abahivi muri twebwe. Ubwa mbere, isuzuma urabe ko werekana icyiza ariko imbere muri wowe huzuye ishari, urwango. Ikindi cya kabiri, suzuma ko usenga cyane hanze ariko ubuzima bw'imbere bwawe bwaragwaye, bwarasinamye, bukwikwashe. Icya gatatu, suzuma urabe ko ushyira imbere y'izina wiga ishusho y'ukwemerwa aho gushyira imbere ukwizera Imana imirudende mu butatu bwerana no kwizerera mu mirimo y'iby'Imana yakoreye abantu. Icya kane, suzuma urabe ko ufise ingeso yo kurondera kwemerwa n'abantu gusumba kwemerwa n'Imana. Ibyo nubisuzuma ugasanga urafise kimwe cyangwa bibiri, ntiwivuze utarakuritika. Iyo ufise umutima w'abahivi, iyo ugendana n'ufise umutima w'abahivi,
tegereza kugira ibibazo. Kubera iyo usomye muri za 29:13 arerekana ko Imana idakunda ubwiyorozi, uburyarya, ubukunzi bw'inda. 33 haravuga ati uzoheza kuranura nanjye ndakuranura atawe gutabara. Igihe cyose ugaragaza umutima wama wisanga uri umunyabwigunge, wama wisanga uri umuntu yikura mu kubaho mukuru, wama wisanga imigisha yawe irandira ikadindira, kuko Imana ubundi ikorana n'umuntu w'umutima usukuye ucyoroye. Iyo ugendana umutima bishobora guteza icyanyi ku buryo bigutandukanya n'abakunzi, inshuti n'ababanyi. Ugendana umutima w'abahivu bishobora gutuma atawurarama kabiri, bagukoresha bagukeneye, bakakwirukana bakigukeneye, bagahitamo kukwikura. Mbese ni igiki umukristo cyane cyane mwebwe bane badasonga muri kuri iki gicana cyo muri studio Komera Kristo ni muzima yogira kugira ngo atsinde uwo mwuga? Imwige gusenga mu kuri no mu mutima, usenga Imana uyisaba ngo kurinde kwiyoberanya. Nusenga Imana uyisaba ukuri n'urukundo bigufasha kwiga kuba mukuri no mu kwiyerekana ukuri. Uzo gutenga niwazikorera umusaraba wawe. Saba mutima mweranda akwereka hari uburyarya mu buzima bwawe, witandukanye nabwo ubone kwererwa mu buzima tugiye kubamo muri uyu mwaka mushasha. Tera intambwe wige kwirana icyaha utibabariye, ureke kwitera ijeke, usabe imbabazi, usabe no gukomera, kandi ukomerere mu kuri, mu rukundo no mu kwihangana. Ndasabye Imana ngo yumve gusenga kuvuye mu mitima yacu. Iri sengesho urashaka kurikora rikagukura mu mutima w'ubwiyorozi n'uburyarya. Mbese gukundana n'abahungu barenga umwe bisigurike? Mbese kurya, kunywa iby'umugasi undi mugore nawe usundi mugabo bisigure? Mbese gufata abakobwa motive nguri mugezi mafiyeshe, motive ngo n'umukobwa ngo uri umusaseredoti cyangwa bisigurike? Mwanjyajya umugore w'abandi ukagenda ukamukunda ukanamugende, yaba nari uwo mugabo no kudishoye niwe nde muroza asumba umugabo asenyura urugo rw'undi mugabo. Tukabona aho mwamaze kwimenyera kurya umupolisi abere bamudihana n'inkoyi, iyo adatomboye ngo umupolisi mugenzi ko nawe azokudihana gorome n'isutani na shezire. Siri mwotambere nako amavuta wasizwe ku mutwe wawe azogutabara kugutunganya. Mugabo uri njyana oya nawe Yesu byagiye mu ijuru. Ndagushimiye cyane kubwo kutuburira kuri uyu mwuka w'abahivu. Ndabyemera neza ko hariho aho tugaragara nkabo kubera uburyarya, kenshi na kenshi turanakorwa n'isoni kubera izo nk'isoni tutakuye mu buzima bwacu. Twagiye kenshi twerekana uko tutari, tugirira ikigongo, tubabarira. Twariyoberanije kenshi, twambara urushato rw'intama kandi turi impyisi, turi ingwe, turi intare, turi imvubu, turi inzovu. Tubabarira.
twagiye tugaragara nk'abasenga abakurondera basingabirana ariko imitima yacu iri kure yawe tugirire igikombe dukuremo uwo mutima w'abahivi uwurandurane n'imizi ndakwinginze nyagora ku ngoma kandi ndatakambiye jewe n'ubwoko bwawe utwigishe kuba mukuri twigishe kuba abarukundo twigishe kuba abamahoro utwigishe kuba abajenama kandi tugire umutima wo gusabikanya kwicisha bugufi no kutagoreka ukuri kwawe ubu mwuka waradufashe tukujyajyanya kimwe muri 10 nitwabyazaniye imvune nitwebwe agora tugirire ikigongo tugirire ikigongo nyagura ku ngoma ubohora ubuzima bwacu tugirire ikigongo rutare rwacu udutandukanye n'icyitwa umwuka w'ubukunzi bwe twuzuze umutima wawe mweranda atwuzuze ukuri n'ubweranda atunywanishe n'amajambo yawe mweranda maze ubuzima bwacu bwa buri munsi uhore mu neza y'ubutatu bwa nyuma nimwe rurende amina Kristo ndagomba kandi tuganire ku ngaruka zimwe zigaragara zikubako iyo ugenza n'umutima w'umuhivu igihe cyose ufise iyi ngeso y'abahivu ubukunzi bw'indi bwiyubitswe bikwicira ukwemera kandi nimba sogokuru yakijijwe n'ukwemera munsi nawe atakaje ukwemera usota bagugwa n'inyamaswa iyo ufise uyu mwuka w'uruvu wamuvuga iby'Imana ariko ntubikore wamukora ibyo guhimbara abantu aho gushimisha izina ry'Uwiteka wamutegura ibihano bya mutima ariko kandi ukazirika uwo mutima mu mwanya muto cyane ikindi nacyo iyo ugendana n'umuntu afise uyu mutima w'abahivu akuyobya mu nzira y'ukuri akagutandukanya no kureka ubuzima uwo muntu iyo umugize umugenzi yama gutuma kwibaza kw'ibintu ari byiza kandi ibyo bintu nawe ubwemanga ko ari byiza ari bibi imbere y'Imana bivuga ko bizana za ntege nke zo gukora icyo mutima yawe abo bantu usanga babesha bakababesha batwenga bakabesha batera inkuru bakabesha bariko baca inyuma y'ukuri kw'icyo mwaganiriye icya gatatu umuntu afise umutima w'abahivu aronona inzira yawe n'ishusho yawe bisigura ko ushobora kugira icaniro kubera uyu muntu mugendana aho mukorana cyangwa ibyo agiye gukorera mu ibanga yarashobora kwitwaza izina ryawe kugira ngo agire ibibi ukaza kubabazwa n'ibyo yagukoreye urumvikana ko uyu mwuka nayo ujana mu kuroga kandi iyo ugendana n'umuntu afite umwuka w'abahivu imwe mu arashobora
kuguteza inabi gasa nawe, akaguteza ibihano bikomoka ku Mana. Ubundi Imana yanga uburyarya, niko Matayo 23 avuga, kandi niko na Zaburi 51 ivuga, niko na Misheri ahantu. Ngo uricara ukagenda n'injyana, abacokora bene wa, abakunzi abasaba, ukibaza ngo muje umutima nawe, Imana ntibikunda. Cyo gituma Salomo umuraga yasigiye Mungu wo wa mbere, Zaburi ya mbere, ni kugenda n'abantu bubaha Imana. Imigani ya Samuna ni kubaha Imana. Itegeko rya so n'inyigisho ya nyoko. Kuba ni itegeko ry'Imana n'inyigisho ya Kristo. Icya gatanu, iyo ugendana muhibu azana akajagari n'ibimenyane bibi bitayishane bishisha bitakenewe mu buzima bwawe bitandukanye n'icyo ngicyo. Kuko yaba yereka abandi inama akamatungiro toka abandi. Kristo Yesu ngaho yababwiye ngo mwajyajyamo mbere ko mutora akatsi kamujijika mugenzi wanyu, kubanza mukure ubwo rubwira jisho ryawe. Uyo muntu kenshi atanga amakuru y'ibinyoma, uyo muntu kenshi aragucafuza ataguciriye urubanza kandi agakomeza akagukunda, ariko yicuza igituma gucafuza. Ari abagore mwagendanye bose murego, ari abagabo mwagendanye bamenesha ibanga. Icya gatandatu, iyo ugendana n'umuntu afise umutima wayo yama acuma utera inama zo kugera muri cya kintu cyangwa muri bwaburisha bwo kubaho wirata icyo utari. Kubera umaze kugira ngo wakoze Imana bambara uko wabari iki wari uko Imana yaje njyewe umuranya umwe ndabigweza ndatwenga gawe. Yerekana ubuzima bwo hanze bwiza mugataho uwo mukozi Imana bageze mwana umuntu twabipfuye ndamwanga burundu ndamwana n'umbono z'ubupfu kambwira ko Imana ngenda ubwari uburyo bw'ukungamye iwanje nabisaba kumyano azoribwa n'ubugwayi n'ubukanyi ngabi ngiye mu bigere n'inyama ari nayo zonyisikora kuzoshaka bireke. Ariko uzitwaza amagara ubazoyeke, uzitwaza inzara ubazoyeke. Ni ukuvuga rero weraba usanga n'umuntu yapanishije iheranze ku bitari yatire ku bitari make avuga ati nando bandi umukozi w'Imana dosima yanjye. Abo bantu turabujije kandi njya ku buzima bwanjye. Hariho n'abababwira kugira ngo mutakaze ukwemera kwanyu, mwigishe inyigisho n'izumva uko turiho. Turi baje, turi insanirwa, turavuga utwiheje arabwirwa. Iyo uganira n'umuntu afite umutima w'abayini atuma wiyumvira ko ukora neza, ariko imbere y'Imana uri kure. Abantu barabahubije muraho. Ubundi uburyarya bufata nk'indwara yo mu mutwe, kandi uburyarya bugaragara nk'indwara itonora imbere igashishura. Ikindi kibabaje, uyu mwuka umaze kuba nk'indwara y'uburwayi bwo mu mutwe ikagutonora imbere indani, isiga idindije wewe ubuzima bwawe kandi ikagukura mu nzira y'ubutabazi bw'Imana. Wowe ushaka kubana natwe kandi ushaka kubyaza umusaruro, ndagusabye witandukanye n'uwo mwuka.
ngiki cyo ukora kugira utababa, igagusenga Imana ngikwereke uwo muntu ameze nk'uko uitandukanye nawe, kandi usanga nawe umeze nk'uko, kuko ibintu bisa biraronderana. Uitandukanye nawe, umenye icyo wishyura kandi umenye icyo uhisha umutima wawe, kugira ngo ushobore gusa wowe indani n'inyuma. Icya kabiri, niwiga kudashyira ukwemera kwawe ku muntu ahubwo ku Mana. Yeremiya 17 ngo arakavuma umuntu yizigira umutima w'umwana w'umuntu akemera ko ashaka kumubwira neza, wameze nk'agati kihariye, ngo ariko wishimira Uwiteka arahiye, ameze nk'igiti kiri ku migezi ucamira igihe cyacu. Umutima w'umuntu uramaye nta n'umwe ashobora kuwusuzuma keretse Imana izina akayishije mu mafyigo. Iga gatatu, kuba maso. Niwemerera abagutembagariza ingeso nziza zabo, kandi wige kuganira nawe wenyine uko wikunde wiganirize. Niba uzokuganiriza wundi tazokuzana mu buryarya byemere. Cya gatanu, wige kwambara intwaro z'Imana uzisanga mu Banyefeso. Cya gatandatu, were ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 18. Ibi nabyo tuzobiganirako, ndavuga ibigwanisho by'abana b'Imana, tuzobiganira kare inyigisho ukwayo. Gusa kimwe cyo gufata nuko tutagwanyina n'abantu b'inyama n'amaraso, tugwana n'imyuka. So wana n'ingeso wo mugendana n'uwo mubana. Ndasoze ariko mwumve ko umuhivu aza yambaye impuzu y'ukuri, ariko imbere yuzuye uburyarya ububeshurikanye. Ntashobora kubana n'abantu amahoro, cyane cyane abantu bo mu Korinto. Abantu bavuga ukuri iminsi yose arabatinya cyane akabazibiranya. Akunda abantu bamushigikira atakwihana, adashimbere ugukura mu by'umutima, agashimbere kubyiwa mu by'umubiri. Uyu muntu afise ubumuga, arya, aguguna, anyegeza, ahisha ubuhamye, intare y'ukuri y'ubuzima bwiwe, agatuma abandi bashobora gucumura ku Mana mu kubikora mu kinyoma abwiwe. Aba rero iyo baserutse nk'abakozi b'Imana, bari imfuku y'isero igeze mu gihugu irakigenda. Kenshi abantu usanga bamwemera nk'umukristo, ariko ku by'ukuri atarike, agazimiza benshi. Imana iravuga ko abo bantu bashobora kuba intamamyi ku bandi, bakabura n'ingabire zo kubatunganiriza. Kandi uwo mutima ntimwibaze ngo ibishose wamugaragara. Uwo mutima mubi ari igihe ushobora kwihisha mu muntu, akaba atavuga ku buryo bumutahuye, ndetse akaba atanavugwa uburyo ari kukuri k'ubuzima bwiwe. Ariko uwo mutima nta kindi ubucecyo, nta kindi ubugamire, nta kindi ubugamije, ni gusenyura, kandi ugasenyura buke buke. Ndata mu iturufu, iturufu. Iyo utavunitse uvunywe n'ubwo buryarya bw'uwo muntu, ushobora kubabara, ukagoyagoya, cyangwa ukamugwana n'ibanga ryo kuba uwutsari. Kisa mugomba gusomana abishaka, ngomba kubisha kubera ari mu ivu mugendana. Wamushaka kwiyeza ugashaka kuba igicumuro bikawe, ugashaka kuba bakwiba bikawe, ugashaka kuba bakubesheka, kukarakunaniza. Ni umwuka n'imwemwe. Dukwiye kugira amasengesho adufasha
gusukura imitima yacu no kwisuzuma kugira ngo uwo mwuka ntutuvogere kandi natwe ubwacu ntiduwucire icyanzu. icyo mutokwirengagiza ari ibimenyetso bimwe bimwe by'umuntu afise uwo mwuka bigaragara kuri we inyuma, ukabibona neza ko mu mutima we adahuye n'inyuma mu buzima bwiwe. Umwuka w'abahivu ni umwuka w'uburyarya mu gihugu, ni umwuka wo kwiyoberanya mu gihugu, ni umwuka wo gukinisha ukuri. Ngibi ibimenyetso bimwe bimwe bigera ku ndwi ushobora kubona ko uwo muntu ari umuntu w'amahinyu w'indyarya, akiyita umukristo ari igihushanya. Abakobwa nibo bafasha kwemerwa, akabafasha guhitamo neza. Icyambere, umuntu afise uyu mutima w'abahivu abaho ubuzima bubiri, double vie. Afise isura yera hanze mu rusengero mu bantu, ariko ubuzima bwo mu misho buruzuye ubusambanyi, ibinyoma, ubusuma, ububisha, iremenanya. So imbere y'uko urukundo mugenzi wawe banza wige ku tuntu duto duto. Ntabwo uhera gusamba izuba turi kumwe akaza saa yine no mu bindi ababishobora, keretse yisiguye impamvu yumvikana, déplacement, kubura uruhusha, ibintu nk'ibyo. Akunda kuba umuntu mwiza imbere y'abantu, ariko umutima we uri kure y'Imana. Uyu nimugejeje mu kantu gatoya ukamwica gusabye. Kabiri, bimwe mu biranga umuntu afite umutima w'abahivu ni kuvuga iby'Imana ariko atabishyira mu ngiro. Iyo ari umuririmbyi w'Imana aririmba mu isengero, avuga amasengesho, akavuga n'ijambo, ariko ubuzima bwe buvuga ibintu. Kabura ko muri mu isengero no muri karaoke basanga n'ibyo mu isengero avuga imburi, mugabo ugiye kuri parking y'indaya yajya ku 14 ugasanga n'inyambaro yiwe umwuka nawe urimo. Nta muntu yambara ubusa adafise ikintu ariko arabwira abantu zamwiba. Hari n'abakobwa benshi byateje igisuzuguro kubera Imana yabaharura nk'abakristo, umwuka ari kuza kumwiga ari umukristo, mugabo bahuye ingene yisize ingene yambaye asanga ni indaya, avuga Uwiteka si umugore n'umusabyi, kandi atari umusambanyi, ari kubera kwigana inyambaro, kwisiga isokozo. Matayo 15:8 aravuga ngo abo bantu bashima n'iminwa yabo gusa, ariko imitima yabo iri kure yacu. Icya gatatu kigaragara kiranga uwo muntu ni kwama yikura kw'amakosa, akerekana abandi ko ari bari babi. Ntashobora kwemera ko gucumurwa. Niyo mpamvu ngo abagabo ntibati gusaba imbabazi kuko batuzuye umutima mweranda. Mugabo uzuye umutima mweranda asaba imbabazi kandi arizwa, aragira umubabaro w'ikosa yakoze. N'abandi babandanya bereka abandi ko ari abantu baberanda bameze neza, bakama batungira urutoki bashinja abandi berekana ko ari bo bari mu kuri, uwaba ari indyarya. Icya kane kibaranga, akunda gushimwa no kwemerwa n'abantu kuruta Imana. Tambwiye ngo waberewe ushaka kubipfa, uwo musamatara n'amazi gacika, umubwiye ngo waberewe akamugenda kemera. Agira ibintu byinshi kugira ngo abantu bamuvuge neza, aho kugira ngo anezereze Imana. Ni
niyo bamuneze ntacika intege. Iyo bariko baramushima aranezerwa cyane kurusha igihe ashimwe n'Imana. Mwari mukwiye kwisuzuma mugashimwa n'Imana. Cya gatanu, afite ubuhinga bwo gusamaza abandi no guhisha ukuri. N'abakomediye nyamabona ko ashoboye kurema ishusho y'ikintu gishasha ifata abantu, ashobora no kuremeranya ikinyoma kugira ngo mucenge atari ariko imbere atagira isuku y'umutima. Abo bantu mubegewe, abo bantu ni babi, babera hino bera ku menyo bacenga badacenze. Ariko najewe nawe dukwiye kwisuzuma tukamenya neza ko umutima w'abahivi tutawufise, ugasuzuma imyitwariko yawe n'imico yawe ukaraba utari indyarya. Icyo ukwiye kwitondera ni uko Imana itihenda, kandi Imana ntiyishimira ishusho yonyine, Imana iraraba mu mutima w'umuntu. Niko muri Samueli wa mbere 16 yavuga ya Samueli yaragiye kwimika Mungu wa Isaya, wavuga ati bose baraba amavuta yase guseseka, Dawudi kari mu ijambo kumba ariko gakwiriye amavuta. Imana yabwira Samueli avuze ngo wasukiye iki ko atawurimo, ngo nawe umeze nka ari ubundi ndabindani mu mutima wawe, hari ubundi afite umutima ashaka. Uyu munsi Imana irashaka kandi iragushaka nawe, wewe w'ukuri atari wewe abandi babona. Wewe meruti narasama mbwa sinzosubira, uko mubibundabundana. Wewe meruti naraguje mbwa sinzosubira, nariyijya ariko sinzosubira, narenze ibigo mbwa sinzosubira. Anure kuyatangura kiguba turi kubura zo gukerera, anza witana n'uburi kigogo ntamiri bakore. Ariko reka kwishishanya. Be you, ben you, and be careful. Niki wakora kugira ngo witandukanye n'umwuka n'ibiyangara. Icyambere, muze twegere ijambo ry'Imana turikunde n'indorerwamo ubuzima bwacu. Yakobo kigabane cya mbere guhera ku 23 gushika ku 25 uje kubisoma. Amatara niyanyeroyeje gucamo baganirako. Ubundi ijambo ry'Imana rimeze nk'indorerwamo, ni nk'uko wokwiraba mu maso yawe ukibaza mu mutima wawe, rya jambo ukarigira ubuzima ukavuga uti mbese n'izihe ngeso mfise zijana cyangwa zidashimwa n'Imana, zitandukanye n'Imana, zinkura mu rongore rw'abana b'Imana. Mbese ibyo mvuga bihuye n'ibyo nkora, mbeshingira ku itegeko ry'Uwiteka, nkora ngo mbabaze mugenzi wanjye cyangwa nezereze, nkora ngo nezereze mugenzi wanjye cyangwa nezereze Imana. Ubundi dukwiye gukora ngo tunezereze Imana iyo idahinduka, idutabara mu makuba y'ubwoko bwose. Ukwiye kubyuka wibaza ibibazo bigufasha kwisuzuma. Ese wundi ndagira amasengesho y'ukuri cyane ndayakina nk'urujagwe gusa? Ese iyo ndiko ndigisha ni Imana mbashaka kunezereza cyangwa ni jewe mbashaka kumenyekana, cyangwa n'abantu mba ngomba kunezereza? Ijambo ry'Imana nagize cyane narikoresha gusa n'icyuma cy'akazi. Isuzuma. Nuweza kwisuzuma bwa kabiri, wemera ukuri uko kuri kose. Niko Zaburi 139 murongo wa 23 gushika ku murongo wa 24 avuga. Ngo Mana nundokore umutima kandi unyobore mu nzira zawe zitunganye. Imana irashaka umutima ucyorowe, uyikunda, uyinezereza, uyihurumbira.
nka kujya kw'Imana yakirana ishaka amazi afutse, niko natwe dukwiye gushaka Imana, tugashaka Yesu. Ukisuzuma ukabona ko hari icyo ukwiye guhindura mu buzima bwawe, kandi kwisuzuma bishingiye ku guca bugufi. Ureke kugwiza kwiregura, ureke kugwiza kwitera ijeki, ureke kugwiza gucenja abantu, gucira urubanza abantu, ahubwo wemere ko unyantege nkeya usaba imbabazi. Icya gatatu, senga usabe ko Mutima Mweranda agutera akamu, akuganiriza. Hari umukristo nakunze cyane yarambwiye ngo nifuza, yaratanze ikiganiro cy'umuhigo, nifuza ko Imana yunganiza idaciye muri Bibiliya cyane mu ijwi ry'uwundi muntu, intungikire Mutima Mweranda inganiriza. Kandi biba nababwira ngo bihabwe mu izina rya Yesu Kristo ndazaza ducengera ko Mutima Mweranda yakuganiriza, abanza kukwereka icyaha ufise. Burya no kwirega cyangwa kwihana cyangwa kwatura, iyo ubikoze utabanje gusaba Mutima Mweranda ngo aze muri wowe, kenshi urihenda. Watwigisha inzira y'ukuri, Kristo Yesu yanayivuze, nayo mpamvu ari we sezerano ry'ukuri ridutabara. Muzosome mu nziza Yesu Kristo yanditse na Yohana igabane cya 16:8. Buri gitondo senga usaba uti Mwami Yesu Kristo, nunyereka ahantu hose hari uburyarya, uraba ahantu hose hari ubwibone muri je, uraba ahantu hose hari mu kwikundakunda no kwiga kwegera mu ntara, undose umutima mushasha, mpinduke nkore nk'ibyo ushaka. Amina. Iga kwitandukanya n'ibyo byose bigutesha ubuzima bw'umutima, ndavuga ubugingo. Iyo wamaze gusobanukirwa ko hari isano mbi, ingeso mbi, iyo by'umutima uvavanurana, kubera ko bakubwira ngo akabure ukaraba n'ubukene ufise n'ingwara ufise ugakomeza, bakubwira itaha ubusambanyi ubutinganyi ugakomeza, umwuka w'abahivu mu buyaga, imico mibi uyisenye kugira ushobore kwandika igitabo gishasha cy'ubuzima bwawe. Igore ushire imbere kwihana no gukura mu gusoma ijambo ry'Imana. Erega kwihana si amajambo gusa, no guhindura inzira. Waravuga igicumuro kimwe umwaka, imyaka 3, wirega igicumuro kimwe urashaka aho gufata umwanzuro n'uzobwire. Ifatira ingingo uyu munsi uvuga uti ndagoye inzira zanjye, uyu munsi uvuga uti ndashaka kuba umukristo w'umutima, uyu munsi uvuga uti sishaka kuba ishusho gusa. Ububasha bw'Imana bukorera muri jewe nawe, ariko nagira ndakubwira hari ijambo ry'ihumure. Imana ntireka ugutabara kubera ubwoko bw'ibyaha wakoze. Imana ntiraba aho wavuye, iraba aho ushaka kujana. Imana ntiguhanira mu bishobisho, iguhanira mu ngingo, mu mwanzuro, mu itegeko. Fata umwanzuro wo kugendana n'Imana tutabara. Igihe cyose twemeye kwisuzuma, Imana iradukiza, Imana iradusukura, kandi Imana iradukoresha ibyo ishaka, kandi ni byiza n'iby'amateka n'ingicuri. Bakunze umugabo, ibi tubishatse kubyumva ukabijanisha n'ubuzima bwacu. Ibi tubishatse kubyumva tukabihezagisha ubuzima bwacu. Ibi tubishatse kubyumva tugatabara.
wongera ukirurutsa umutima usengera hamwe naje tubwire isengesho ryo kwitandukanya n'uyu mwuga w'abahivi cyangwa n'abafise umwuga w'abahivi. Dawa Yesu vyagiye mu ijuru, wewe uri se w'umwami wacu Yesu Kristo, urakari nazo cyane kuri iyi ngabirano idasanzwe y'ubuzima dufise uyu munsi ubwoko bwawe. Ndagushimiye kuko uri Imana y'ukuri itagendana n'uburyarya cyangwa n'indyarya. Uyu munsi turaje imbere yawe muri uyu mutsotso muri Isaya 11:30 tuje imbere abanyagura ku ngoma twemera ko turi abanyabyaha turi abanyantege ariko dusaba imbabazi tuyezereje amaraso ya Kristo kandi twemera ko aho twigeze kwifatanya n'abantu bagendana mu bubeshi ubwiyorobetse no kukinisha ukuri kwawe natwe ubwacu cyatwisanga gishushanyije muri twebwe. Twabayeho tugaragaza ko turi mu rukundo kandi dutambikirije mu rugo rukundo tubabarira. Twabayeho tugaragaza ko turi mu neza kandi dutambikirije muri iyo neza tubabarira. Uyu munsi dufashe umwanya wo kwisuzuma no kwisobanura. Turashaka kwitandukanya n'umutima w'abahivi, turashaka kwitandukanya n'umutima w'uburyarya, turashaka kwitandukanya n'umutima wo kwiyoberanya, turashaka kwitandukanya n'umutima wo guhenda no kubesha, turashaka kwitandukanya n'umutima udashira imbere ibyo ukuri kwawe. Ukama tugirira ikigongwe utwuzuza ingabire n'ingabirane ukuri n'ubudahangarwa by'ubutatu bwa Imana imwe rudende tubone kugera ku ntego icyo twifatiye ko umwanzuro. Yesu byagiye mu ijuru, wowe uri se w'umwami wacu Yesu Kristo, iwe Yehova Adonai, uri Imana ikora ibyo ishaka. Bishake Mukama tubohore, bishake Mukama utubogore, bishake Mukama udutabare. Turiko turaborogera imbere yawe kuri iki gicaniro c'inama, kuri iki gicaniro c'ubutabazi. Twarahangayitse, ubutunzi bwacu burahagarara, ineza irahagarara, igikundiro kirahagarara, urubyaro rurayonga kubera uyu mwuka w'abahivi. Turibohoje kuri we ndetse n'udusigarira turaturanduranye n'imizi mu buzima bwacu. Ndahagaritse ibyiyumviro byose byari bishingiye ku mwuka w'abahivi. Ndahagaritse imigenderanire yose n'ibyaha byose byahora bidutera cyangwa bitera ubwoko bwawe guhurumbira abantu bavuga izina ryawe nabi kandi batuba izina ryawe, abo twicaranye, abo twasangiye, abo twagendanye, abo twakundanye kandi batukije izina ryawe turitandukanyije nabo kandi turibohoje kuri buri kintu kimwe cyose cyo bava ko kigatsikamira ubuzima bwacu. Mukama ni uwawe bwite, n'iki gicaniro kirori iwawe, abakiriko bose ni abawe bwite. Turashaka kuba mukuru, turitwikirije amaraso meza ya Yesu Kristo ngo adusukure kandi asukure imyambaro yacu, imico yacu n'ingeso zacu ndetse n'ubutunzi bwacu busukurwe, ubwenge bwacu busukurwe. Ndahamagaye mutima mweranda ngo atuyobore, aduhe ubwenge bwo kumenya amazi bo mu misho no kwirinda imitima y'ibyicirici, imitima yishaje. Ndiyambitse kandi nambitse ubwoko bwawe ibigwanisho byose bya mutima mweranda kandi sinzokwemerera umuntu n'umwe yogira icyo anandukanije ko nawe wambuze amasezerano yanjye nsezeranye nawe uyu munsi.
ndavuze ko ndakwakiriye kandi nzokwama nkwakira, nzokubaha Mukama, nzogukunda Mukama, nzogendana nawe Mukama, nzogutinya Mukama, nzogukorera mu kuri ushika ku munsi wanje w'imera yo ngaha kuri iyi si. Amina. Kama Yesu umwungere ubuzima bwacu. Yesu uri mutsananiko, bana natwe kubwira isengesho, wowe ubwoko bwawe kandi ubukure kw'inzitizi yose iyo tuma ikirere cyabo gihora mwaka uvuye. Abakobwa b'abahungu, abagabo b'abagore, batabara banezereze, twese dukugwe kwa kavuyo, dushirwe ku bwisha no mu bwiza. Amina. Mani bamugisha, mani bishimire, mani batandukanye n'uwo mwuka kandi bahuze n'ikirere cyiza mwagenewe nk'abana badasonga, twarahezaga ubwoko bw'Imana, muragaburana umugisha.